бахшида бар рӯзи ошиқон 14 феврал соати 21 дар тарабхонаи Абрикол сурудҳои ошиқона саддо медиҳанд. дар иҷрои ситораҳои эстрадаи тоҷик Сангали Мирзо, болу пари хастаро бипардоз биё, болу пари хастаро бипардоз биё. Зубайдуллои Саидшоҳ, بگو با تو چی بد کردم خیانت کردی تو بر من راҳмияи Аюбӣ، مجنون عشق منی دلم صد پاره نکن تو شاه انجمنی مرا آواره نکن Даврони Асадулло، آلوچه دو قشه پیوندی ربی خشناز و خیرام یاری سمرقندی ربی Насими Саидзод, از وقتی رفتی زندگیم تکرار غم شد روز و شبهایی من دیگر مانند هم شد ва ҳаҷмнигорони шинохта Ҳасани Ҷила ва Донжуан. سلام بر توی ای دختری خوش رویه در وطن مایی زیبا و دلارایی. телефонҳо 937 24 49 49 ва 888 222 726. дер намонед.